Men's football. Men's football second match habok pai khawai. TASHAR versus RINGUI. Players pingna lineup rasa mi khawai. Podale. Players pingni lineup rasa mi khawai. Podale. TASHAR versus RINGUI. Second match habok aura lineup rasa mi aulo. Our second match with officials. Match officials. He dalay. Match commissioner W Kashumna Samira. Referee Yulung Lungsung na Samira. Referee Yulung Lungsung na Samira. Referee Yulung na Samira. Assistant referee Karesada Lovejoy Horam. Assistant referee Kakhaniali Honreso Kashung. Fourth official Hina Shing na Samira. Hello. Men's football quarterfinal second match. Are we TASHAR KATAMNAO versus RINGUI KATAMNAO? Are we real with the lineup side? Yarui Kachijawi Tarkali Salala. Are we Kangrewi Ungyang Mikvai Jihi Saklakina Nghotelay? Right, Misalo quarterfinal second match TASHAR versus RINGUI. Matalakinang real with the delay. Itumna Ringapine yung room kvai sa say. Yarwi being abanga pemi say welcome Thailand sa kui say atumi khangrewi thumna Jingri ena kichawi comfortable sami tuije apam le pam hui laga yang khwai sau say kichawi khlale pam jena hiwak football ground heli rajang mi khwai ji saklang na ngotale TASHAR versus RINGUI second match quarter final hi aring reok vai field alungli zangai re Itumna Jingri ena ring palak ena wow gujup laga yang rumlak say kejangkat sitang ay fair salak enang reore ningai matalak enang ngreo lakra gjihi sit kasang lay delay tim khanini wena kala game spirit lay lak ena Zumi yang ming rock tam talak enang reo lapai gjiwi ngreo lakra gjiwi sit kasang hi yarwi hupuna gjihan lay delay
Hello. TASHAR na side kuida RINGUI na kick off side jersey number 15 RINGUI jersey number 15 Mr. Wisam na jersey number RINGUI jersey number Lee milaga jersey number na ringsang na mid jersey number 9 Mr. Soring the jersey number TASHAR jersey number some may na jersey number lipas mi baye the RINGUI jersey number 3 na jersey number 7 Mr. Ngusan of RINGUI na throw in salaga Ari Mr. Samyang na panglaki na Mr. Samday na ngom jatele Mr. Ngajintri na RINGUI jersey number na mathalagi na clear side defender RINGUI defender jersey number na mathalagi na clear sa sokay Ari he throw in ni TASHAR KATAMNAO long with jersey number Mr. Sorry Sam na Ari throw inside the delay Mr. Sorry Sam the throw in the talagay na jersey number limit the jersey number crossing matalagay na saye jersey number of RINGUI na heading sa clear sa luisite another call attempt sa the TASHAR with jersey number na kick sa laga outstroke to Mr. Rin Chang keeper of RINGUI KATAMNAO long Mr. Rin Chang na talagay na goalkeeping sa delay Mr. Ngusan, jersey number 3 of RINGUI. Mr. Ngusan na tuilake na Paul he center league option that Mr. Samtai the pass misang look. Mr. Ngusan na another clear salu si heading in Mr. Ramyek na jersey number limi baye TASHAR with jersey number jersey number 8. Mr. Yu Horn talake na attempt sa vai sai arui jersey number 9. Mr. Sangmyang na throw in salu si jersey number of RINGUI jersey Mr. Ramyek na kui vai sai Sangmyang na another Mr. Yu Horn na kui si the crossing sa vai sa delay jersey number 3 Mr. Ngusan na panglagay na defense sa mamanda arui he ball out chok luire Mr. Samyay na another throw in salu si heading sa laga arui ball out chok luire jersey number 4 of TASHAR Mr. Turing na Samyay li Mr. Samyay na say ka jersey number Mr. Yu Horn na jersey number okay offside ni Jere Mr. Ngusan RINGUI jersey number 3 Mr. Ngusan na arui hi free kick advantage ko idale Mr. Ngusan RINGUI KATAMNAO long jersey number 3 na free kick ki tuilake na sandali thaijang da Mr. Ramyek na heading sa laga jersey number 10 lipas mi baye Mr. Somishim na call Mr. Ungsung of TASHAR goalkeeper na matalaki na safe side jersey number TASHAR jersey number limi baye ka outstroke to zingyat matalakay alungili play matalakay ng real clay hi itum wibang kamahaya zimikso ang salakay jersey number of RINGUI na throw in salu si dare jersey number 2 na kuida outstroke to Mr. Tutter na kick sa laga outstroke to ball TASHAR with jersey number na kick sa laga jersey number 5 of RINGUI na kwilusit kafay sa jersey number TASHAR with jersey number 10 Mr. Surisem na panglagay na sanda but Mr. Samday ngom dai ka Mr. Rin Chang keeper of RINGUI na atam chalagay na timing chalagay na goal hi wamsi kui laga thaksang miere jersey number Mr. Somishim na panglagay na RINGUI jersey number 10 Mr. Somishim na panglagay na try sa ka ball outstroke to Mr. Ungsong keeper of TASHAR na arui polling lele hai laga jersey number
Mr. Yori P, defender, TASHAR defender na pass side, jersey number Lee. Mr. Sun Sing, Zuila kay na pass side ka out chok tuye out the throw inside the lay. Mr. Twing yung off ringui na out the throw inside the jersey number of ringui na kuye ka out chok tuye Mr. Sun Sing na throw in ni salu shite jersey number Mr. Samatay na Mr. Samatay na try say ka ringui with defender na talakay na clear salu ere Sunjoy Mr. Sorry na aru poli keri sama man laga pass mi so kay re Mr. Turing le back pass ala Mr. Turing na left winger le kapay jersey number Mr. Termi na clear sa laga jersey number Zingyo sang na aru poli crossing sa vai panglakay na sa dali char sala defender jersey number of Ringui Mr. Termi na matalakay na clear sa sol kuisit da Mr. Sorry sam na kuisit sit dali jersey number of Ringui Mr. Somisim na mitak vai sai ka defender na matalakay na defense side Mr. Jingyo sang na aru TASHAR Jingyo sang na singlu sit da pass mi valu sit jersey number 9 of Ringui na Mr. Ramek le pass mi vai Mr. Ramek na quick vai sai Mr. Remy jersey number 7 of TASHAR na quick pungtak vai sai Ringui with jersey number 11 jersey number of TASHAR na quick laga jersey number 8 Mr. Yuhor na Mr. Ungrisem na clear side TASHAR wi arui hi samyai na Mr. Turing le throw in sala goal attempt sai ka out chok thuye re Mr. Rinshang jersey number 3 Mr. Ngashan na arui hi ole kick sala ga center le kick sa sang mi Mr. Sun Sing na clear sa vai sa Mr. Somisim na matalaga na poli pungta vai defender Mr. Sun Sing na clear sa lusit hai re Mr. Somisim of Ringui hi Arui hi SSU Infal Club play Real da Clay ne jersey number of Ringui na matalaga na crossing sa vai sa defender Mr. Yauri Mong na clear sa sok lusit hai re Mr. Yauri Pay talay na clear sa sok hai re Arui hi another throw in hi Ringui with jersey number na kuigi dale jersey number of TASHAR na throw in Ringui na salo ka TASHAR Mr. Yauri na talay na clear sa sokay re Arwi Mr. Yuhor na matalagay na poli sing da mamanda Mr. Yuhor jersey number 8 of TASHAR katamnaw long na Arwi poli crossing pass sala Mr. Remy na matalagay na jersey number 7 of Mr. Remy na crossing sa vaisa ka keeper Mr. Rinchang na atom chalagay na safe side fair sa lagay ng Real delay matay fair match lagay fair game ni talagay ng Real delay Mr. Lengyo Sang na jersey number 31 le TASHAR wi samday le pass mita the jersey number 11 Mr. Tem Chang of Ringui na Arui Paul he Mr. jersey number 13 le mi va vai sai Mr. Twing yung le ka jikta tiyo ko sa ze le gai wangai na Arui game e post sa dale jersey number of Ringui na Mr. Termi na Juilangan Thai da TASHAR wi defender na clear sa lusit hai re Lengyo Sang na ball hi line li pungda da out chok lusit hai re throw in by Ringui Mr. Termi jersey number 14 of Ringui na throw in sa idale talan throw in sa ka TASHAR wi jersey number na Mr. Remy na jersey number 8 Mr. Yuhor le kui vai chai pungta ka vai pass mi vai sai ka jersey number 5 Mr. Ahum na talaga na clear sa sukay re how
Jersey number 4 of Mr. Twiling na chui lakana pass sun Twiling pass mitai jersey number of Ringui na clear sasok luere Mr. Risem na talakana clear sasok luere Arui corner kick by TASHAR corner chance Arui TASHAR with jersey number 10 Mr. Sorisem na Arui corner kick delay Mr. Sorisem jersey number 10 Chui lakay na matalakay na deliver sa ongay Mr. Rinchang na matalakay na safe side Mr. Rinchang talakay na safe side songay Mr. Rinchang Paul ayarli sok tui gai bingjing Sabay aga hibak announcing putvak mga hili rahay miyaw si je para Paul boy bing Paul ayarli sok tui gai bingje ang mui kui laga hibak kuira milo wak mga wak rahay misal lo ji Paul boy bing le Mr. Rinchang na Mr. Rinchang na panglakay na Paul he jersey number 5 jersey number 10 Somishim na Pungjatle Mr. Sorry Sam na Paul hit Mr. Samyai le pass sada Mr. Samyai na jersey number Mr. Tuning the quick vice Mr. Ramek tries out Mr. Somishim Mr. Yauribay na clear sasok lugar Paul he out chok to yere Ringui na Arwi throw in inside the delay jersey number of Ringui na jersey number 3 Mr. Ngsan na Arwi throw inside the delay Mr. Ngsan na tuilang na deliver sa ongay jersey number 13 of Ringui na try sa ingay tuing yung na try sa laga olji khatri na oda ochok tuere chala kay ng real delay Mr. Ungsung na keeper of TASHAR na pole hai laga Mr. Twiling na Arui kick sa delay Mr. Twiling na chui lagay na send delay kick sa ngay re jersey number 3 Mr. Ngsan na heading sa laga jersey number 5 lead pass mi by ka jersey number 10 of another clear solution the defender being na Ringui with defender jersey number 9 na jersey number 11 lead Mr. Tem Chang le pass mi ka TASHAR with jersey number defender na clear sa sokluere Mr. Tem Chang na try sa kawai sa jersey number of TASHAR na talaga na defensa na outsok tuere another throw in by Ringui jersey number na Arui he throw inside delay jersey number na Arui throw in sa laga only kuchi kita lay gaya bangay na referee na signal miere kuchi kita kayon lay gaya bangay na referee na signal miere da Arui Mr. Twiling defender of TASHAR na Arui kick side lay Mr. Twiling na tuila kay na heading sak vai sai Mr. Lengyo sang na Arui Poli singdam mamanda pass migvai yung dali crossing sak vai sai ka defender of Ringui na talakay na defensa laga outsok tuere jersey number 10 of TASHAR Mr. Sorisem na Arui corner kick side delay corner talay na kick sa jersey number of TASHAR na heading sa laga outsok tuere jersey number 21 na try sa laga heading sa laga outsok tuere ne Mr. Ngsan na Arui goal kick sa akin na laylusit talim tuila kay na goal kick sa laga jersey number Mr. Ramek na jersey number 5 li Mr. Hao Yung li jersey number of TASHAR ngayon horna jersey number li Mr. Remy li jersey number 7 of TASHAR Mr. Remy na goal attempt sa laga Mr. Ning Chang keeper na
timing is everything. The like in the safe aga salu shitare. Ningsang Mr. Rinchang Jangkat songai delay. Talaga na goalkeeping sa delay. Mr. Rinchang the tweet. Lagi na poli thaisang la jersey number na. Tushar jersey number na kick sa laga out chok tuire. Mr. Ngusan jersey number 3 of Ringui na are we out throw inside delay. Mr. Ngusan na jersey number 9 li throw in sa mi. The jersey number Mr. Somisim na all the dribbling sa mamanda kuita ka vai sa delay. Jersey number li misoke are we Ringui with jersey number na throw inside delay. Jersey number Mr. Ngusan, jersey number 3 of Ringui na are we throw inside delay. Mr. Ngusan na Mr. Ramek na control sa wila Mr. Sorry Sam of TASHAR na kick sa laga out chok lisit hai Mr. Ngusan of Ringui na are we throw inside lisit delay. Mr. Ngusan na throw inside jersey number of TASHAR, jersey number 2 of Ringui na kuilusit jersey number Totter na kuilusit jersey Mr. Twiling defender na matalakay na clear sa sukta are we jersey number of Ringui, jersey number 15 Mr. Ungrisem na talakay na clear sa suk defense sa suk hai Mr. Samyai of TASHAR, jersey number 9 na throw inside Mr. Ramek na kuilusit Mr. Ramek na Mr. Okay, throw in by Ringui, jersey number 15. Mr. Ungrisem na are throw inside delay. Mr. Ungrisem na hibak ay na hello da. Jijumiere, Mr. Ungrisem of Ringui, jersey number 15 na jersey number lay throw in sa mi. Jersey number Ngusan na matalagay na clear sa suk Mr. Somisim lay pass mi the jersey number 4 of Ringui na another defense halu sitay Mr. Termi na jersey number limitay ka TASHAR with jersey number Mr. Samyai na quick vai panglagay na honadle jersey number 5 of Ringui na jersey number 10 Mr. Hong na jersey number 13 Hong jersey number kuida lusit Mr. Somisim na quick vai sa ka Paul G jersey number of TASHAR defender na rakwi duida aruhi Mr. Ramek na pass jersey number 9 limiere jersey number Mr. Somisim of Ringui na quick vai sa Mr. Samatay na jersey number likap sang mi defender mang hoda Mr. Termi Ringui with Mr. Termi nam thalay na clear sa sokay jersey number Samatay na another pass sa taluisite jersey number 7 limi vai another pass sa tay jersey number Mr. Termi na clear sa sokay the keeper Mr. Ngusan Mr. Rinchang keeper na talagay na another save goal aga save sa luisitay corner chance by TASHAR corner are TASHAR with jersey number na are deliver side delay jersey number 10 of TASHAR na sorry Sam na are corner kick side delay Mr. Sorry Sam jersey number 10 of TASHAR na matalaga na deliver sa umay hecting sa kabay sa Mr. Rinchang jisui mayuk azakay na matalaga na safe sa were Mr. Rinchang of Ringui goalkeeper na matalakay na safe sa luisitay out chok luere throw in by TASHAR KATAMNAO long Mr. Shunsing of TASHAR na aruhi throw inside delay Mr. Shunsing na jersey number Lee pass mila jersey number of TASHAR na jersey number 7 na misang jersey number 9 of Mr. Soring na jersey number 11 Mr. Ramek na kuilusitay jersey number 5 of TASHAR na Mr. Ramek na migvay sa jersey number 7 Mr. Remy TASHAR with Mr. Remy jersey number 7 na matalagay na jersey number 8 Mr. Yuhor na try, pangakan na try sa alam manang mada keeper na kuiduere
cái chỉ tha lấy cái mang ina ari free na nó cái game bị post sang sắc lấy Ngài khô hay là kê ngài khô ready tới lấy hay là kê okay center referee na decision thalai na khui miere ari hi penalty kick hi TASHAR KATAMNAO long na sampang da ari hi kick side da lei jersey number 17 sorry jersey number 17 Sunjui Mr. Sunjui na ari hi TASHAR with Mr. Sunjui na kick side da lei rin sang na confident lay laki na ning lung tur ray na pam da lay Mr. Sunjui of TASHAR ari hi kick side da lay masiwi hap ka kanok tiaw ka lay gai wang hun na ka pam nag lay nay Mr. Sunjui of TASHAR jersey number 17 na kick side Mr. Rin sang matala kay na safe sa kay sa ka police speed chip pang na ho da goal la ka zangay Mr. Sunjui of TASHAR jersey number 17 first half play TASHAR versus RINGUI real laga first half play goal la ka zangay re TASHAR 1 RINGUI 0 the first half hi da dang real delay okay ready masarang eh the referee na restart chak vai hangai re Mr. Somsim Mr. Tuing yung na policing mama Mr. Somsim limita ko vai sai jersey number Mr. Sam the jersey number Mr. Ramyang na quick vai sai Mr. Sorry Sam of TASHAR na Mr. Samyai na pole pungsan mamalo ka Mr. Samyai na pass mi vai ka jersey number of RINGUI na control sa wheel ka jersey number 2 li pass mi vada jersey number 17 Mr. Sunjui na another pass mi valo shitare jersey number of RINGUI Mr. Terminum talakay na clear salo shitay jersey number 2 Mr. Totter na clear sa so the defend ita the panglay defense charge after attack after defense ita the sang rock laga Mr. Rin Sang keeper na safe sa shitay re Mr. Rin Sang keeper of RINGUI na ari him bowling chuilang ni kick sa sangay re jersey number na jersey Mr. Somsim na attempt sa ka outsok to ere Mr. Somsim of RINGUI jersey number 10 na attempt sa ka outsok to ere official abah ta lep siko ani lep tu ya de Mr. Tweeting of TASHAR na kick sa sang the goal kick sa the jersey number Sunsing na defense sa sok lisite defense sa sok the ari jersey number na Mr. Samatay na control side jersey number 9 of RINGUI Mr. Soring the quick by jersey number Mr. Sorry Sam the jersey number 7 Mr. Remy Lee Milaga jersey number Mr. Remy na pole crossing sa kay ang dali Mr. Remy na batala kay na jersey number likapong vai sa dali jersey number 3 jersey number of RINGUI na clear sa sukay re so ngay jersey number 6 of RINGUI Hong jersey number 5 of RINGUI Mr. Hong nang talang clear sa sukay jersey number throw in ni TASHAR na kuy laga outsok lisitay re corner chance Arui TASHAR na jersey number 10 Mr. Sorry Sam na Arui hi corner kick dalay Mr. Sorry Sam of TASHAR na Arui corner hi kick side dalay corner kick by TASHAR Panglangan tayo laga oh jersey number 7 na oh jersey number 5 na clear sa sok lusi dai
Mr. Hong, the Matalang the clears out of the jersey number 11. Another clears out by Mr. Temsang, the Saluis delay. Jersey number 2, Mr. Termi. Mr. Totter, sorry, Mr. Totter, Mr. Ramyang the policing delay, Mr. Ramyang the jersey number link. By jersey number 17, Mr. Masunjuina, Miss Quick Vice Somishim, Somishim the try salaga out to ere. Throw in by Ringui. Jersey number na, are we throw inside the delay? Jersey number of Ringui na, are we throw inside the delay? Jersey number 15 le throw in Samida. Mr. Resembly jersey Samid. Jersey number 3, Mr. Ngashan, the jersey number 5. Hong, Mr. Hong na jersey number 10, Mr. Somishim na try saying eh, Mr. Ungsung of TASHAR, goalkeeper na pailak na safe side eh. Mr. Ungsung, keeper of TASHAR na arihi, kick salaga, jersey number, Mr. Remy, jersey number 7 of TASHAR, le pass me that, Mr. Remy na sing dale, pole, Mr. Remy na sing ta mamanda ari, pole pass misok vai, yang dale, throw in salaga, Mr. Remy na throw in salaga, jersey number Mr. Termina defense vai panglaki na salaga pole outsok tuere, goal kick by Ringui arihi. Mr. Rinchang keeper na pole hai mi da Mr. Ngashan na arihi kick side delay. Mr. Ngashan na pole trilai na kick sa sang laga. Mr. Sorisem na heading na control sa quick vice ay Mr. Ngashan na another kick sa luisita. Jersey number Somishim na control sa quick look pass matalaga yung miba. Jersey number 11, Mr. Temsang matay. Wow, what a shot! Awi long shoot in a kick sa laga. Keeper Mr. Usung na matalaga na safe side eh. Mr. Ngashan na control sa quick luisita. Mr. Ngashan na pass misok ko vice ay jersey number of TASHAR, Mr. Ngayurhor na quick vai panglay sa lang outsok tuere. Mr. Ngashan na throw in sa mi jersey number Mr. Ngashan na control pass man to man hit the pass sang rock laga aru jersey number Mr. Soring na jersey number Mr. Soring na Ngasuntui na just pungsok vai kapsok vai sa jersey number 5, Mr. Hong na quick vai sa jersey Ngasuntui na quick da aru outsok lusit hai throw in by Ringui. Oh, cái gì ta khởi lấy cái vàng là signal mi đấy. Mr. Tweeling na throw inside the lady Mr. Tweeling of TASHAR na arihi throw inside the lady Mr. Tweeling. Jersey number of Ringui na tatsada outsok tuere Mr. Hong. Samiai Mr. Samiai na throw in Sami the jersey number Ngashan na Miss Hong na jersey number li Mr. Temsang li pass me Mr. Temsang the quick vice ay jersey number sorry Sam quick vice laga kiji kita khion lei khai wang na arihi advantage by TASHAR advantage Mr. Yauri Pay TASHAR with jersey number na arihi advantage ku idale free kick ki Yauri Pay of TASHAR na arihi free kick quick delay Mr. Yauri Pay na talaga na kick side Mr. Rinchang keeper of Ringui na matalagay na safe sa with the jersey number li pass mi bayre jersey number Mr. Termi li pass mi vai sa Mr. Ramyang na jersey number Mr. Somishim na jersey number 13 li jersey number 10 Mr. Tuing yung jersey number 21 TASHAR with jersey number samatay na jersey number li mi ka hibak offside ni da signal mi here Mr. Ngashan throw in sa delay jersey number 3 of Mr. Ngashan of Ringui katamnao long na arihi jersey number 4 Mr. Termi na tuilak na Mr. Ramyak li pass mi tayo ka jersey number oh kasi kita lay kayo mangin na arihi
advantage hi Ringui na khui ki delay free kick hi Ringui jersey number na are we free kick khui ki delay jersey number 13 of Ringui Mr. Twing Ayung na are hi free kick khui ki delay Ringui with jersey number 13 Mr. Twing Ayung na free kick bata Mr. Sung na chalak kay na safe side iwili Sung la kay re da thala kay na safe sa huye Mr. Sung keeper of the TASHAR na are hi chui lagi na kick sa sang re jersey number Legyo sang na control sa quick by side ka jersey number 30 defender of Ringui na are hi pole defense sa mamanda are hi throw in by Mr. Termi na Mr. Ramekli pass mi vai out chok rishi taire throw in by TASHAR Mr. Sorry Sam of TASHAR na throw in ni jersey number lim mi wala ka all the out chok tuere Mr. Mushan stopper number na kick sa laga jersey number of Somishim Mr. Somishim of Ringui na jersey number 5 lipas mi by Mr. Samiai of TASHAR na matalaga na kaptan Lucy there Mr. Mushan heading in the jersey number 16 le pass mi laga jersey number 9 of Ringui Mr. Sorin na jersey number le doing a yung pass milo Mr. Ramek na are we policing mamandale Mr. Ramek the jersey number 9 Mr. Soren le pass milo jersey number Mr. Haung le pass me up Mr. Haung na Mr. Twing buying rock laga out of tuere goal kick by TASHAR Mr. Yaurepay na are we kick side dele Mr. Yaurepay of TASHAR the pass mi by jersey number of TASHAR le Sun Sing na sorry Sam le pass mi da Mr. Sorry Sam the policing mamandale pass mi by jersey number 17 le Musun Chuili pass mi by the jersey number 11 of Ringui na quick vai sai ka are we out of to the are we throw it by jersey number 4 jersey number 13 le pass mi valu the jersey number Musun Chuina jersey number le back passan Mr. Sorry Sam na sing dalay Mr. Sorry Sam nung sunjuli pass mi ka jersey number Mr. Totter na defense sa sok lusit day out sok kay re are we throw in by Ringui Mr. Termi jersey number 4 Ringui Mr. Termi na are we throw inside dalay throw inside jersey number na Sorry Sam na chui lak kay na kick sa sang da are we defender ina as jersey number of TASHAR Mr. Ngayu Horner tem sai ngay ka out of tuere Mr. Mushan are kick side delay sorry jersey number 4 Mr. Termi of Ringui na kick sa laga jersey number 17 Mr. Remy jersey number 7 na Remy na are poli kapsok vai sa jersey number of Ringui defender na matalo na defense laga jersey number liquid Mr. Tweeting the defense of the Arwi jersey number Mr. Ngashan the clear sa vai sa dele jersey number ngayu horn attempt sa vai sa all the out of to ere Diba medical assistant takar side in charge paji tapnai the thirot jersey number 5 Mr. Haung jersey number clear matalaga the jersey number the clear Mr. Somishim the jersey number lipmitai ka the jersey number
na Mr. Sun Sing nam thalake na clear sa sok luere. Throw in by Ringui. Jersey number na are we throw inside the lay. Mr. Tem Sang na jersey number lim. Somisim jersey number of Tushar Mr. Tweeting nam thalai na clear sa sok luere. Mr. Termi the throw inside the lay. Ringui Mr. Termi na throw inside laga jersey number Ringui jersey number 2 na jersey number 3 na Sun Sing nam thalai na ngasam na heading sa luisite jersey number of Tushar Masun na clear sa vai sai out thok thuere out throw in by Tushar Tweeting na thalai na jersey number 13 of Ringui na kui luisite control sa kui luisite pass kaptai Mr. Twing yung na clear sa vai sai Mr. Yauri Pay na thalai na clear sa so kai re Mr. Somi Shim talaga we best kui sok laga tem sa vai sai ka clear sa so kai re Mr. Yauri Pay na talaga ng real delay team kanini na talaga ng real mi delay corner Ringui jersey number na Arwi corner kick deliver side delay jersey number Ringui with jersey number na Arwi kick side delay Chui lak na deliver sa the jersey number of Tushar clear sa sok luisitaire another corner chance by Ringui Mr. Twingayung na Arwi corner kick side delay Mr. Twingayung of Ringui Arwi corner kick side delay Mr. Twingayung of Ringui na matalaga na corner kick sa ngay ka kamakay tuyaw da outsok tuyere goal kick by Tushar or Tushar na kick side delay Mr. Ungsung Mr. Tweeting Mr. Tweeting of Tushar na defender na Arwi kick side delay Tuilaki na kick sa ngay re jersey number 15 Mr. Risem na heading sa laga jersey number Mr. Ngasan na clear sa vai side jersey number 2 offering win up clear Totter Mr. Totter na talay na defense sa sok lisitay re Okay, throw in by Samyai. Samyai na Tusharwi, jersey number Samyai na Arwi throw inside the delay. Jersey number sorry, assembly throw inside like a handball tie the Arwi he advantage Ringui KATAMNAO long with jersey number Mr. Ngashan the kick side delay. Jersey number 13 Mr. Twingayung jersey number 13 Mr. Twingayung of Ringui na Arwi free kick he kataglaga Mr. Tweeting the player sa sok luere Mr. Samatay na jersey number 7 Mr. Remy temsa vai sai jersey Mr. Termi na defense da poli out chokai re corner kick he Tushar na sambang da Arwi he corner kick sai delay corner kick by Tushar Mr. Samatay na Arwi corner he deliver side delay corner kick he quick delay Mr. Samatay of Tushar Thayung hai re
defender of Ringui na matalaga na defense alaga clear sa soke pass sa soke Mr. Wisem na jersey number Mr. Ngashan na heading sa alaga Mr. Sami ay na another call attempt sa by crossing sa by Mr. Ramek of Ringui na rakoy lusit na Mr. Ramek jersey number 7 of Ringui na pasok kabay sa Mr. Sumi na arwi kuy laga poli outsok lusit ay re jersey number of Ringui na arwi throw inside the lay 2 minutes additional isangay re first half real the lane arwi hi first half real mong the lay Mr. Ngasan the throw in sa laga jersey number of jersey number Mr. Samyai of Tushar na arwi poli singmamanda pass sa sukay re Mr. Ramyek na control sa with the Mr. Tweeding na clear sa luisite keeper Mr. Rinchang na all rounder ni Ringui Mr. Rinchang all rounder ni machi kita ni Ringui wangwa volley li jiga athe kho li jiga athe handball li lazang ya ba lui li la the ta hangai mi kai kana Mr. Rinchang keeper of Ringui thalakai na pull up call out ka safe sa lu sitai re Mr. Sun Singh of Tushar na kick sa sang jersey number 9 of Ringui na controls up with the Mr. Mr. Sang na kuita Mr. Yao Rebay na clear sa sokai re first half play Ringui 0 Tushar 1 the first half ida the kupsangai re after 5 minutes with hili itumna khangrewi khyang sambang lu sithora ya ribeng takar kachawi takar wa helaka match ungyang milu sitlu ji hida da pongai team kanini we manager li hibak unnaga chanbei sa bai we wang stage li ramilu ji request sa dele Tushar we manager kala Ringui we manager stage fa rami vai request sa dele Hello. Tushar katam nalong we manager right now. Ringui katam nalong we manager. Nani kani li station hi hunka rami kwai wang request sa shitalai. Hello, check. Hello. Ishi Ringui katam nalong we manager, team manager. Dali station hi akshida rami kwai wang request salu shitalai. Hello. Ari hita the break minute pang break le tam chang hili itum managers ping hili tata ti ashiwi team ngrew da khle team wila da thiktiau ka team ka thei khungai da nani le ko hok sane re laga nani ni we team kala nani na manage sa da khle team ji hi nei hi thai ishi formation ji he ngrew da le ji ka introduce sam yol jo you are ming nam shunbom in our to shawin ne our isin and real the 442 in and real the plane you are ming ring sashim eshim e ring win ne she will formation to thing like san dang pe she will ring right say 442
Okay. Are we next? Are we here? That the question lak hang hangi jimning ne. Are we match underway sa taleo kita? The next match li. Our second half we leave. First half leave TASHAR na 1. Ringui na 0 the leo. Later leo lam nim la. Jenara that yari ka tong kana thingai the great la. TASHAR na second half li call kya thai rakla. Ringui na second half li call kya han kar rakla thingai the great la ya. Jena ne niwen the prediction je. Kana to machuk ta lekla je. Ham yao jo brother TASHAR wen na wase. Nish la gare. Ajava iwa first half in the court to the score salabay them juk sanika. Issue real handle machine la no ka leo the mangre by to reka palakare second half ilishina. Are target sadly 4 target sadly. Nish la gare TASHAR li. Ashiwi hope ji kachin little le mungshu nikle yang say. Arai tum na ringui wena reply hi kata the miracle jing na say. If first half the way here, the opponent be skill of the glitch, but you still experience side the way. He'll wait you half pally variation at the there was silly or come solid way. Okay. Call he got kind of miracle predict sadly. Call a good tung there, expect say. Okay. Niang luckily, Akaban Arilla, another goal, another 3 goal, 4 goal, tie further than the cleaning. Akana in a 3 goal hit higher than little. 30 minutes, 40 minutes, Kungrewa Lungli, Gold Taruk, Chini Changizi, Kasak Akalamalемane. Ka, Ara Hiwi Lung Hili, no we match him Mataka Sage, no we strategy li Kangachik, Diomeka, Karata Garsai. Jenna, Nana, Mangawi, first half ili call Akamang Tailaga, or Ringwin a call Akalam Tailaka, Kata second half ili call Kutum Taira, Kaji, Hopli how. Kata TASHAR na another 3 goal hit high for Kaji, Hopli how key strategy Najaka Vivang plan Satalito. Are firstly Gora among tidally here. First settle is in Ashu portion don't go let Sagani, another second settling Rogi Ashu function don't is in a set side of Nishlagare TASHAR li, Yari Tong the Pampulana Shipem say, Aratum the Ringu and actually Narum say. First experience, first half is some Manga, she got and go to the glaze. You do the issue that you defense, she be striker by here, Kapanga is the hang. Okay, Nishlagare Yarisa Gorna, and even Pampulana Shipem should say. Hang high the shooter, Arui second half deliver. Ishiwi goal record Sadakale, secretary Binil reminds Halishitale, goal hit Rukshiniva or Raradale, Jena, Natum record Kasadamli, Adam Jilla record Samilo, Laga, Hortzak or Zakaina. Yar village take by Sasage, he requests Halishitale, Nishlagare. Hello. Hello, check. Hello. TASHAR versus Ringui. TASHAR versus Ringui ari quarter final ngareo laga first half ta da klene he kup ngashida quarter final third match he Saikor versus Talui ngareora Saikor versus Talui ngareora ari TASHAR versus Ringui we he kup ngashida Saikor versus Talui third match quarter final ngareora. TASHAR. Idi mucho la ruin. TASHAR mana ringui.
Tim. Bola. Sang biar ko. First half break kup kahai. First half we atamta kaya tishuda players kani group players kani TASHAR versus RINGUI with players kani na field alung ni zang miao lo. Hello. Are we to second quarter final? TASHAR versus RINGUI KATAMNAO long we second half. We hope we saw ayarli ZTKL yang sot no bing fans bing that tung tong kana itum we ground chong hi ung kasip mik vai vam paning sak lishitalay. Hello. Are we here team kanini we fans la kachung garapam dalay. Itum na second half we kick off masa chorong laga TASHAR fans bing bangla ka nashi vom in the show. Yes, the block delay. RINGUI fans being Wakishina. Yes, ZTKL we will we shall be. RG na masyek lang and mahang dujen na ZTKL we will we shall be. Yes, are we here? Second half we kick off siren. Second half we first goal kick he Mr. Rinshang, goalkeeper of RINGUI KATAMNAO long. Ano may yung saksang labas tas misangay rin. Mr. Yorbay sa mandalay. Mr. Ramit, Mr. Yorbay. Sorry Sam sa mong shitaga. Pass bigay ng shita Mr. Rinshang. Out. Are we throw in he Mr. Samye, jersey number 8 of TASHAR. Throw inside, Mr. Sorisem. Jersey number 11. Mr. Temshang. Ni magcha kick magcha shokai bang. Are we he free kick he. Itum we send the referee in addition Queen Hundalay. Free kick he TASHAR KATAMNAO long. TASHAR KATAMNAO long sa Mandalay. TASHAR KATAMNAO long we. Jersey number 10, Mr. Sorisem. The free kick sa Mandalay. RINGUI KATAMNAO long we.
players katum na wall salaga defense ak paisa dalai Mr. Lengershang na goal bang na ganito salaga China ada katagaw gida over salaga out chokaira Arwi goal kick ki Ringui katamnaw long na sumong shit dalai Alright, goal kick, Mr. Goalkeeper na tayo sa mga shidere. Mr. Ngashan na pass mikalo shidaga. Mr. Samyay na heading tong vai sali chuna rahaw kita. Mr. Twiring na defensa ka vai salaga out chokera. Alright, throw in he. Ringui katamnaw long we. Jersey number 5. Ringui katamnaw long we jersey number 5. Mr. Hawung na throw in sambang dalay. Position kaya man. Miyang man na ka. Jersey number 3, Mr. Ngashan Lee here. Pass me, college delay. Mr. Ngashan na pass me. Jersey number 9. Ringui jersey number 9. Mr. Sorry, the goal in talaga. Oh, goal in mga tara to get out. So kaya na. Ari goal kick here, Mr. Twiring. Jersey number 4 of the shark at Molo. Ano sa college delay? Mr. Twiring. Position kaya man delay. Mr. Twiring. Mr. Twiring at pangline at takes sign siya. Mr. Samantay na call dong vai heading dong vai salaka. Mr. Samantay na ball jing home man ka out so ari Mr. Samantay na throw in sa mga delay. Mr. Samantay na throw in salaka Mr. Jersey number 2. Jersey number 2 na Mr. Totter na out. Defend clear sa milaga Mr. Rinshang na yon to kuya. Ari Mr. Rinshang pass me college should go. Jersey number 4, Mr. Termi the pass me go. Jersey number 11, Mr. Temshang. Mr. Mushunji the pass me college should go. Mr. Ramik. Mr. Temshang na clear some there. Mr. Samdai na pass me college should go. Jersey number 8, Mr. Nguyuhor na call it. Demzani ka defender na matala hogi da. Clear sami da. Ari corner kick. Second half with first corner kick key. The shark katamnaw long with jersey number 4. Mr. Twiring the quickie delay. Position kaya mamandalay. Ringui katamnaw long dalam. Matalaga na defensa kaway bang marandalay. Mr. Twiring position yang kazak laga. Try ko ngayon ng shooter. Defender view. Oh, Mr. Rinshang na posta lagi na control samita. Clear samita. Another corner kick sa mga shooter. Mr. Oh, sorry. Are you actually misunderstanding lang? Okay, are goal kick. Ringui katamnaw long way. Mr. Rinshang goalkeeper na sa mga shooter. Pass me guy. Mr. Temshang. Clear sa camera siya laga Mr. Somishin. Mr. Ramiak. Gary Singh malaga clear sa camera siya laga Mr. Temshang isa mga dalay. Mr. Temshang na ball jing home ka laga magpankira to ita out sa mga kaya. Ari throw in he tishak tam na lang with Mr. Shunsing na throw in sa mga dalay. Mr. Shunsing na miyang malaga pass me sa kanang shida. Mr. Nguyuhor li pass me kalam mang kira dito Mr. Jersey number 4. Ringui jersey number 4 Mr. Termina matala kay na defense amida out chokera. Ari goal kick Mr. Ngashan of Ringui katamnaw long na goal kick sa mga shidalay. Mr. Ngashan kaya shida Mr. Mushunji li pass me Mr. Jersey number Mr. Temshang the clear sang Mr. Somishin sa mga Mr. Jersey number 13 Mr. Pingayung the pass because Mr. Somishin na carry sa jang sila defender strong clear sang Mr. Pingayung limbil ka. Oh, Mr. Pingayung na pass kap ka kamili Mr. Yore Pay naman ta lagi na defense sa mga sila Jersey number 4 Mr. Termi the pass because Mr. Mushunji Mr. Termi Mr. Temshang na oh Mr. Temshang na
call it them sak vai sani ka defender Mr. Shun Singh na matana the player Sami how the out are we throwing he jersey number 4 of Ringui katamnaw long Mr. Termi na samudalay Mr. Termi Mr. Guyurhor Mr. Samday na matala ka ng pass kap kami laga jersey number 8 Mr. Lengyo Shong na sa chadang home vai ka Paul na bang na hogida out so kaya are we throw in him Mr. Ngashan of Ringui katamnaw long samang rishid dalay jersey number 8 Mr. Samyay Mr. Remy ni heting dong laga Call Shong Kap Katani ka Mr. Rinshang na paela kay Yong Quir are we Mr. Tim Shang na Paul Chewy force him miscalculate sa kay out so kaya are we Mr. Shun Singh na Mr. Guyurhor ni pass ka Mr. Guyurhor na crossing ni Kang Maisal defender jersey number 15 na defender Mr. Ngrisem na matala kay clear sa Malaysia na Tanadlay, are we corner kick TASHAR katamnaw long with jersey number 10 Mr. Sorry Sam na samang listalay Mr. Sorry Sam samang listalay position kaya mamandalay Ringui katamnaw long we defenders being nala defensa kawai sa chandang ran laga pass Mr. Sorry Sam na kap ko chili goalkeeper Mr. Rinshang na matalang defensa Malaysia laga out doctor another corner kick sa Malaysia talay another corner kick sorry another throw in Mr. Shunjin sa Malaysia talay jersey number 8 Mr. Shunjin na pass gabung laka defender jersey number 15 na matalang clear sa Malaysia talay Mr. Sorry Sam the goal itong sa laga Mr. Temshang na matalang Mr. Sorry Sam sa madalay Mr. Sorry Sam sa madalay Sorry Sam defender bin the defensive position suddenly Mr. Sorry Sam the pass kabung laga Mr. Ramyik na heading dong ni matsina to kita Mr. Samyan sa madalay Mr. Samyan na goal itong sa laga jersey number 15 Mr. Sam na matana clear sa mida out chok siya na tanang reong rock talay hida the out throw in he TASHAR katamnaw long with jersey number 2 Mr. Samyan na samang siya talay hila dang reong hundalay laga yarwili kabuwa ka saugay arwe thum na hili comment ka satamli ka jigta players we aming matay da pasok ka hay kala jersey number matay da pasok ka hay chang sa ka yarwi na chili ngui hai chi wang ka phyo below ka ji request sala shitalai thum na ta hai da mathai ba khar la chang hau ki da ngui chang kai nei yarwi na ka phyo mi reno arwi call ki Mr. Rinshang goalkeeper of Ringui katamnaw long na nasang restare Mr. Shun Singh Mr. Guyurhor Mr. Sorry Sam the pass we got Mr. Lengyo Shong na goal atem sa ka vai pong hong katane ka ball jin speed top na how kita out chocolate there are we he jersey number 3 of Ringui katamnaw long Mr. goalkeeper na thaisam there Mr. Ngashan kapkan Mr. Ramyek na control kasali bachana to kita are we he Mr. Shunsi na goalie attempt sani defender jersey number 15 Mr. Ngrisem na matala kay na clear sami da are we corner kick Mr. Samatay na corner kick sa Malaysia dalay position yang maman laga Mr. Samatay na corner kick tayo gijer position kaya maman dalay Mr. Samatay na kakungan ng sino Mr. Defender Mr. Yari by the goal itong salaga goal ni mga terror to get out a recall kick Mr. Rinshang goalkeeper of Ringui katamnaw long na sa Malaysia talay position kaya mamalaga tayo sa Malaysia talay jersey number 4 Mr. Termi na carry mandalay pass ka pagkain ng siya Mr. Shunsi na control sa kapaisala ka ball dyan na speed talk na ho kita Mr. Ong Shungmi na yon 2 kwilis talay Mr. Shungmi call kay Mr. Ong Shungmi sa mandalay tayo kasang ngayon jersey number 13 Mr. Tuingayong jersey number 5 Mr. Howell kami na siya laga
Mr. Ung Shou Mi na yon tu kuli shidare matana dalai Ringui scorer bing na matala kay na score sa kamay sa dalai keeper bing na matala kay na defense ha mi dalai jersey number 5 jersey number 15 Mr. Ung Risem na matala kay na clear sa mi laga out chokay re are we call kick Ringui kitam na long sa mal shidalai Mr. Rinchang Mr. Potter Mr. Ngashan Mr. Tiamshang Mr. Tiamshang na carry sing away sani ka defender jungna how get the cross side right Mr. Sorry sir Mr. Raimi na sujan the ball home Mr. Ungay sa sujan the defense Mr. Raimi na cross agalaga Mr. Ngashan na pa ay laki na clear sa mila shidera Mr. Sorry Sam na sing delay Mr. Mishunju na pass kamala Mr. Samatay na call attempt sa kawai sana ka control sa lima chana juma Mr. Samiyan sa mga delay Mr. Mishunju jersey number 7 Mr. Mishunju clear Ringui kitam na long way jersey number 15 Mr. Umar Senam talang glay sa mga jersey number 5 Mr. Hawung Samiyan magkacha kalayo vaw Mr. Kong shidere free kick Ringui kitam na long sa mga delay Ringui kitam na long Mr. Umrisem Position kaya man laga kapsangere Position oh Mr. Yore Pay na matala jersey number 10 Mr. Somishin na call at them kasane ka chalanga na matsa tukida out chogere Arihi substitution day delay. The shark kitam na long way jersey number 3 Mr. Jimmy in jersey number 7 Mr. Raimi out. Ari call kiki Mr. Shunsing na tesong shidera Mr. Shunsing na samong shidalay jersey number 11 heading tongkol shid laga Mr. Yorubay Mr. Mr. Somishin oh kick a machakang rock layer Ari lama chakang rock layer Ari referee na decision kuing hundalay medical team kanini medical team ready sa mi mandro no Hita the break lingo kashika break later later next match kareogi ka team kani Sekor versus Talui Sekor kitam na long versus Talui kitam na long team kani ni we players na la itum we ground kuno khile warm up sami kwai wang request sala shitlei are itum match ya kung shida break malai lu la itum we third match ya bok kwai saura chena team kani ni na warm up sami man kwai wang request sala shitlei Okay, our second half ili kala match we career yellow card thi the shark katam na along with jersey number 8 Mr. Yoripay na sampangai ra okay sorry jersey number 2 Mr. Yoripay li mi khai ne arama team manager kala team coach pingjina shokran Karchi, this is a Shokran Miranji Itumwi referee Bimbam the Clay, officials Bimbam the Clay Jili Quiram Irano Nishlana Arihi free kick Ringui Katam along with jersey number 10 Mr. Somishin Samang Nishtale The Shark Katam along with players
Pangana wall sala ka defense ka vai sa dalay Mr. Ung Shung Min na position ki mi dalay Ari Mr. Somi Shim na call it sala ka Mr. Ung Shung Min na oh kaya ka matagala danger sala ka ball ji ana tuktai e sala la macho holak la tukui le shit la ka Ari thaisang milish dare Mr. Lengyashang Mr. Mashunji Mr. Mashunji na pass bigala siya laga Mr. Ngashan na heading dong kawai kasali machana to kita Mr. Ngayurhor sa mandali siya dre Mr. Ngayurhor na sa chanda carrying mandali defender jersey number 2 Mr. Potter na matalaking defense kawai sa dalay Mr. Sorisem sa mandali siya dalay Mr. Sorisem carrying mandali defender bing na sa chanda nga pai sa dalay magkatsa kalay ang whistle kong na siya dre Ari hi match intense ang rocker atong mulung le kangrew sa kita itong may match matang intense sang rock talay Ari free kick ki referee na decide sang hundalay free kick ki TASHAR KATAMNAO along with jersey number 10 na samang ni talay Mr. Sorisem, jersey number 10, Mr. Sorisem na free kick sa mga sitalay. Defender being na matalaking defense afay kang ran sa dalay. Mr. Sorisem na panglakan tagungan ng shooter. Defender, jersey number 15, Mr. Ungrisem na matana clear sa mida. Corner kick TASHAR KATAMNAO along na sa mga sitalay. Corner kick Mr. Sorisem of TASHAR KATAMNAO along na sa mga sitalay. Defender pinamtalaan, defense ang final randalay. Mr. Sorisem na positioning sa kalat. Kung ngayon ang shooter, heading the Mr. Jersey number 21, Mr. Samatay na heading na goal at yung kasanay ka over Gina Vahawgi da chocolate there. Are we he Mr. Jersey number 4, Mr. Termi, mi ang managa, position came ang managa, pass, mi gana ng shooter, jersey number 10, Mr. Somi Shili, pass, mi laga, oh! Mr. Turing, jersey number 4 na coach lang, and let's go get the heading and clear some there. Are we he, jersey number 8, Mr. Ngayurhor, Mr. Jimmy, Mr. Termi, Mr. Tim Shang, out. Are we throw ball? He Mr. Shunsing na sa mga siya Mr. Shunsing, Mr. Lengyashang, Shunji, Mr. Termi, Mr. Shunji, out. Are we he Mr. Termi, Mr. Tim Shang. Control kasali machana to kita out chocolate there. Throw in by Mr. Shunsing. Mr. Yoribay. Player somebody there. Pass because you can jersey number 10, Mr. Sorisem the call at the oh! Goalkeeper Mr. Rinchang na araw akay na. Scorer li kui bang sakta yon kui lere. Are we jersey number 4, Mr. Termi sa mga sitalay, Mr. Termi na pass bigala siya Mr. Ramiagli pass bigana ka defender pinapay tiyo ka sa main na kawag na Mr. Sorisem sa mga Mr. Sorisem out. Jersey number 2, throw in by jersey number 2 of Ringui KATAMNAO. Mr. Termi na throw in sa siya. Jersey number 10, Mr. Tungayong pass bigala siya Mr. Tim Shang na sa chanda po yung hamalang crossing ka gana defender Mr. Jimmy na defense ang may sala Mr. Somishin sa mga jersey number 13, Mr. Tungayong na cross na kagali Mr. Samaya na clear sa kumilisyon na jersey number 10 na clear sa kumilisyon na Mr. Ngashan, Mr. Ramiek, Mr. Somishin na goal at ang salago, oh! Mga tanor to kita, oh! So siya na I recall kick TASHAR KATAMNAO along with jersey number 24, Mr. Shunsing na sa mga siya talay. Mr. Shunsing, position niyang mandalay, position niyang malago, pass bigay sa kanya ng shooter.
Mr. Ngashan the defense quay sa dali jersey number 8 Mr. Yuhor na sa chang dang home katani ka defender bring na mata na hogira out chokrish dera are we out throwing hit the shot katam na long na sa mong dali the shot katam na long with jersey number 3 Mr. Jimmy na throwing is among the lane. Mr. Jimmy na throwing is out here kasama instead of direct out there. Are we he goal kick he jersey number Mr. Rinchang na pass misong na siya jersey number 4 Mr. Termi na carrying Mandalay jersey number 9 Mr. Soring pass bigay na siya jersey number 4 Mr. Termi sa mga siya pass bigay na siya Mr. Ramik na sa chang na pong hampanay ka Mr. Mashunchi na clear sa mga siya daga Ari chili bag kachak lay chiyo vang whistle kong na siya dera Paul Boy Bing atang pagkazadam liva Paul Boy kachung kathaye arang riyo jena Paul Boy mang seray re arang mga zin pagkazali Paul Boy Bing thaya ka atung ting chayo la bay jena ari hi kang ngumi kumilo Paul ji re tiena crown ne hemi hauruno Mr. Shun Singh ari throw Paul hi Mr. Shun Singh sa mga siya talay Mr. Shun Singh Mr. Ramik Mr. Samyai na klasam na siya Mr. Jersey number 15 Mr. Umriset na Claire Sang Magsali Paikar Akanaw Awi katak kakuijli mataka na kalivang out chokli siya Ari hi Mr. Sorisem na throw ball isa mga siya substitution Ringui katamnaw long wili substitution na italay 17 in Ringui katamnaw long wi jersey number 17 Mr. Tishing in jersey number 7 Mr. Ramik out substitution there Are we Mr. Shun Singh na throw in sa mga dalay? Mr. Shun Singh throw in defender binaglaysa pa sa dalay defender Mr. Ngashan na matalaga naglaysa mo siya Ari chili magkachak lay chiyo ba free kick hi Ringui katam na long na sa mga siya Mr. Rinchang na semi siya laga Mr. Termi sa mga siya dalay jersey number 2 Mr. Toddor jersey number 13 jersey number Mr. Tungiyong na carrying managa jersey number 17 Mr. Tishing na pass bigay na siya jersey number 5 Mr. Hawung na carry sa chang sing managa cross bigay na siya defender Mr. Jimmy na matalang defense na siya Mr. Sorisem sa mga siya Mr. Sorisem jersey number 10 sa chang sing managa pass bigay na siya Mr. Yuhor na goal ito sa kabaik sanay goalkeeper Mr. Rinchang na timing laki na yon quick high ma score mo sana tuloy taisang milish dere ka magkachak lay chiyo offside tao kita ari hi Mr. Turing na taisang milish jere Mr. Turing na taisang milish dere Banglang taisang kay ni ka bang na lihaw kita out chok milish dere Ari corner kick TASHAR katam na long sa mga siya talay TASHAR katam na long with jersey number 10 Mr. Sorisem na corner kick sa mga siya talay jersey number 10 Mr. Sorisem Posyan kayo mandalay defender being defense ako sa chandang randalay Sorisem na tayo kung ano bang na tayo kita out chok ito Ari call kick yung magitam na long sa mga siya talay Mr. Ngashan Posyan kayo mamanagang panglayan tayo sa mga siya talay Mr. Mashunji sa mga talay Mr. Tim Shang na carrying managang Mr. Jimmy na sa mga talay pass bigay na siya Mr. Lingga Shang Mr. Nguyurhor carrying mandalay pass cross sa kami laga pag na the cross kita out chokay na alright call kick Mr. Rinchang
Mr. Rin Shang na Taisang Milishidare. Mr. Defender, Mr. Tweering na matalagan defense sa Milishidare. Mr. Guyurhor, Mr. Guyurhor. Mr. Tashing, Mr. Tashing na Sindalay. Oh, sorry. Mr. Tashing na Sindalay. Mr. Termi na Sindalay. Mr. Termi na cross na kami na ko. Mr. Termi na cross na Mr. Swamishing na Mr. Temshing. Mr. Tashing na call at them sa kawai sane ka defender lit flex out kita out chogera. Arihi ball throw in here kita nong sama dalay. Ringui kita nolong the throw in sama lishit lay. Mr. Ngashan ni pass milaga Mr. Ngashan na sama lishit lay. Mr. Ngashan na kap ka kali magcha kalay juwang. Magcha lay kai juwang. Mr. Tweering na throw ball hi sama lishit lay. Mr. Shunsing. Just number 4, Mr. Termi. Number 11, Mr. Temshang na goal item sa kawai sa dalay. Mr. Termi na goal item sa kawai sa nay. Ka awi ball like teo ka kiat kai juma out chogera. Ari goal kick ki TASHAR KATAMNAO long na ida sa mga shidera. Mr. Ungshung na ball semi punta. Mr. Shunsing na tay kawai ng randalay. Mr. Shunsing na tay sa mga shidera. Mr. Shunsing Thayer, Mr. Samyai na matalaking control sa kulang carrying malaga. Mr. Jersey number 10, Mr. Sorry Samni pass bigalaga. Oh, Mr. Yurhorley pass bigakali. Bang na the kapkami how kita out chogaira. Ari Mr. Ngashan of Ringui Katamnao along the throw ball is among shitale. Mr. Ngashan, Ringui Katamnao along sindale. Along with jersey number 13, Mr. Twing yung nasa mga shitale. Mr. Temshang. Mr. Tashing, sorry. Mr. Lengyo Shang na matala kaya na clear sa mga shitale. Are we throw in him, Mr. Ngashan na sa mga shitale. Mr. Ngashan na pass, Mr. Ngashan laga, jersey number 5, Mr. Ngashan laga. Defender, Mr. Yorepay na matalakan na clear sa mga shitale. Jersey number 3, Mr. Chumi na clear sa mga shitale. Jersey number Mr. Sorisem ni pass mi kakane ikat defender na matalakan na clear sa mga shitale. Are we throw ball him, Mr. Sorisem sa mga shitale. Mr. Sorisem pass mi ganang shita defender na matalakan clear sa mga shitale. Mr. Lengosham clear sa mga Mr. Chumi. Mr. Tashing na carrying Mandalay. Jersey number 4, Mr. Termi, dalaga na carrying Malaga. Pass sa kawai mi yang pulaga yang maman mi yang Malaga. Mr. Temshang ni pass mi laga. Mr. Temshang na cross out laga. Mr. Swami Jing ni pass mi kung nay ka Mr. Ungshong mi. Jersey number 5 na call item sa kawai. Mr. Hawung na call item sa kawai sa laga. Matsuna to kita arihi. Jersey number Mr. Guyurhor na player sa Milishidera. Are his substitution? TASHAR KATAMNAO along with substitution he later. Jersey number 11, Mr. Soyo in. Jersey number 23, Mr. Lengyo Shang out substitution later. Are throw in Mr. Ngashan throw in sa mga dalay. Jersey number 2, Mr. Trotter. Mr. Tashing, Mr. Soyo, are we jump substitution? Mr. Soyo, pass big gane, defender talang glass Mr. Samdai, Mr. Tashing, the ball sita mandale, Mr. Tashing the me malaga cross na kami laga, cross na kami na bang na the kapkaw mo the Mr. Ungshong na pai laga ni yong kwera, are Mr. Ungshong na Thaisan lagi jera. Position kiyemi mandalay. Mr. Ungshung na Thaisan Milishidera. Defender, Mr. Ngashan na control sa kawai sadlay. Ka matsira to kita Mr. Rin Shang na pailakan na yon kwera. Pass Milishidera. Jersey number 4, Mr. Termi. Mr. Mishunji na tsang na tekal sa kawai sadlay. Mr. Termi na carrying malag Mr. Temshang na clear sa cross sa kawai sanay ka defender na matalay na defense out kita out chogera.
Ari throw ball he Ringui KATAMNAO long na samong shitale. Throw ball here Ringui KATAMNAO along with jersey number 4, Mr. Termi na samong dali. How's he know you last go? Hi. Substitution. TASHAR KATAMNAO along with substitution. Substitution lately. Throw ball, jersey number 4. Mr. Termi na sindalay. Mr. Termi na sindalay. Mr. Termi na cross kami lugo. Mr. Swami Shimni, Mr. Sami na matalaga na clear sample shooter. Mr. Gashan na call ito talaga. Mr. Uchumi. Oh! Call mga turn na madali siya. Calling a turn rush. Kaya danger sara. Matalaga na item sample shooter. Are we TASHAR KATAMNAO along with substitution lately? Jersey number 21, Mr. Samadai out. Jersey number 5, Mr. Yikror in the substitution later. Are we Mr. Shunsing the call kick is samang shitali. Mr. Yikror na direct sa ball samang shitali. Mr. Jersey number 3, Mr. Jimmy na pass bigala Mr. You hurling pass bigagane ko. Paul Jina top now with a mong panra with out chocolate shitali. Are we call kick key. Ringui KATAMNAO long na samong shitali. Pass may isang shitali. Mr. Gashan na pass may isang shitali. Mr. Samiyay. Thala na clear samong shitali. Ken Mr. Gashan. Mr. Mushunji. Sorry. Mr. Toddler. Mr. Gashan. Mr. Sorisem. Mr. Tashing. Talent himself, Mr. Sobi Jingli pass Kamine. Cut defender, jersey number 4 na matalaga ni heading and clear sample shooter. Our jersey number 4, Mr. Termi na matalaga clear sakvay sadalay. Goalkeeper, Mr. Rinchang na matalaga na tukwil shooter. Our pass picture is Mr. Shunsing. Mr. Yorubay na matalaga clear sample shooter. Mr. Tashing. Mr. Toddler, pass bigala shita ka Mr. Sorisem na score sa kaway sanay ka Mr. Rinchang na tukwil shita Mr. Rinchang position siya mama naga thaisam shita position kiya mama naga thaisam shita ka Mr. Tashing li pass bigana ka pang na hogida Mr. Yorubay na clear sample shita Mr. Somijing heading dong vai sali Mr. Yorubay na clear sample shita Mr. Gromi. Jersey number 15, Mr. Ungrisem. The clear sample shooter Mr. Somijing na call at the defense masalaga. Mr. Turing na defense sakvay. Mr. Turing jersey number 4 na batalaga na defense sample shooter. Our jersey number 13, Mr. Tungiyung. Pass kapka vai kasali. Mr. Mushunji na matalaga na clear sample shooter. Our throw in him Mr. Mashan na samang dalay. Mr. Mashan throw in sample shooter. Mr. Tungiyung. Mr. Mashan clears up pass kapka vai sali. Oh, Mr. Tungiyung sa Mr. Tungiyung defender kanila clear sali ka pass kapka na sila. Defender Mr. Schultz in the handing and the clear sample shooter. Mr. Sorisem the pass bigala shita Mr. Yuhor. Mr. Ungrisem the sachang the kerosene mandalay. Mr. Ungrisem, Mr. Termi. Mr. Toddler, Mr. Yigomi the sachang the kerosene mandalay defender kanila to the cross alaga. Pass bigala Mr. Sorisem the pass bigala shita ka. Oh! Defender, jersey number 11, Mr. Timshang. Mr. Timshang na clear sample shita ka defender Mr. Turing is among the clear sample shita. Mr. Yigor. Jersey number 9, Mr. Soring. Matalang ngayong rock talay Mr. Yorubay. Mr. Shunsing sa manalay. Mr. Tashing na pai quick sa chagdo hot naday Mr. Oshungmin. Oh. Arat chak kushok laga yontil kuil shita. Position kiye maman laga thaisam mil shita. Mr. Tashing na heading na clear sample shita lay. Jersey number 5, Mr. Hawung na kerosene mandalay. Mr. Samia na clear sample shita laga.
jersey number 4, Mr. Totter, Mr. Termina sa Mexico, Mr. Termina, carry si Malaga defender, kini to declare sa dahil Mr. Tweeting na matalaga na sa Mexico, jersey number, oh, Mr. Yukromi na matalaga na sa Mexico. Call it as a Mr. Rinshang na matalaga na safe sa Mexico. Are we here? Jersey number 9, Mr. Soring, Mr. Somichik, na control sa libat chana to kita Mr. Soring sa declare sa Mexico. Magkachak offside the tao kita. Are we goal kick ki Ringui katamnaw long na sambang Mexico. Ringui katamnaw long na Taisang Luki Jera, Mr. Ngashan. Ringui katamnaw long Mr. Ngashan. Panglain Taisang Mr. Ngashan Jr. control sa kamay sa laga. Jersey number 10, Mr. Sorisem. Jersey number 11, Mr. Soyo na carry si Malaga pass Mikalaga. Jersey number 24, Mr. Chunsi, the freedom, Mr. Richard and goal! Oh, Mr. Chunsi na goal matalaga na dem sa laga. Goal box ni katangza okida. Shokta Arihi goal kick Mr. Rinshang na Taisang Rishtere. Jersey number 5, Mr. Havung na Mandalay. Mr. Havung the pass Misaka Foy, carry si Mandalay, Miyang Mamalaga, Mr. Samiyay na matalaga na clear sa Melishdere. Are we throw in he, jersey number 17, Mr. Tishing na sa Melishdere. Sorry, Mr. Samiyay na sa Melishdere. Mr. Samiyay, sorry Sam. Mr. Totter, Mr. Termi, pass me yang Mandalay, Mr. Yukromi, jersey number 5, Sajang the ball talaga, bowling ko hanggang talaga, Mr. Sajang the carry sing Mandalay, Mr. Okay, magkachakaleva, are we here? Out tao kita. Are we throw in here, Ringui katamnaw long sa mga shoot talay. Throw in here Ringui katamnaw long na Hersong Rishter. Jersey number 9, Mr. Soring. In the heading tong laga. Pass Bishang Machine laga. Defender Mr. Turing na matalaga na defend sa laga. Mr. Ngashan na Paul just changdang home laga bukir of the out chokera. Are goal kick ki Ringui katamnaw long na sabang Rishter lane. Jersey number 4, Mr. Termi na pass Mikalega. Mr. Patiently pass Mikakane ka Shunsing. Mr. Shunsing na matalaga na defense sa Malaysia. Mr. Shunsing na pass Mikalega. Mr. Ngashan na matalaga na clear sa Malaysia talay. Arila ball singtama man laga. Jersey number 30, Mr. Twingayong na carry sa full tackle sa kaya sa Mr. Jimmy na bike Malaysia laga. Mr. Ngayurhor ni pass Mikakane ka kulash la kay na awi Raisari tatunghay ka sa ujuvang bang home paila ari hi goal kick ki Ringui katamnaw long na sa Malaysia talay. Jersey number 4, Mr. Termi, carry sing Mandalay. Defender Kachungka kunukling mo hamsa talay. Mr. Timsha na pass Mr. Timsha na sa Malaysia talay. Additional 4 minutes sa Malaysia talay. Mr. Timsha na cross alago. Defender Mr. Shunsi na defense ako Mr. Somishin. Mr. Jersey number 9, Mr. Soring na carry sing Mandalay. Mr. Jersey number 4, Mr. Termi na Miyamalaga cross ang kami naga. Goalkeeper Mr. Ungshumi ni goal at yan sa laga. Mr. Ungshumi na pailaga na yon kwere. Ari TASHAR katamnaw long way Mr. Ungshumi na goal kick sa Malaysia tanay. Mr. Ungshumi 4 minutes additional time he's ang mere. Ari la 4 minutes na fay team kanina players hot na may lo matama ng Romilo. Ari jersey number 4, Mr. Termi na singdalo siya talay. Mr. Jimmy, jersey number 17, Mr. Tishing, jersey number 9, Mr. Soring at Pasikal ka, Mr. Twingayong na call at sa masalaga. Defender Mr. Yori Bay na matala ka na clear sa amin shooter. Ari corner kick Mr. Termi na sa Malaysia talay. Mr. Termi offering Ringui katamnaw long na corner kick sa Malaysia talay.
Oh, Ringui KATAMNAO long we goalkeeper Mr. Rishang. Are we call her right punta? Are we call it oh, jersey number 2, Mr. Turner goal. Heading at a goal attempt kasane ka. Jalang at a to get out chogera. Are we he Mr. Jersey number 4, Mr. Turing na Tasangi Jaran? Mr. Turing the goal kicks on the lane. Mr. Turing the goal Panglang at Tasam Rishter. Mr. Ukrami the control Sala Gamachano, Mr. Jersey number 9, Mr. Sorin. Mr. Soring, someone is there? Mr. Timshang, the carries him on the lane. Defender Kachunga carries Salaga tackle someone. Jersey number 4, Mr. Tommy, the Matala and the carries him on the Defender Kachunga cross up Mr. Oh, Timshang, the pass make a Kali, Mr. Mushunji, the Matala and the Grassam there. Jersey number 3, Mr. Jimmy, the pass because Mr. Soyo, out. Are we throwing here? Jersey number 4, Mr. Tommy, the someone Mr. Tommy, the throwing session. Mr. Jimmy, the clear Samuel Shitale. Mr. Tunguyung, the clear is Mandalay. Defender the Joker cross Mr. Shunsi the pass. A bike will shit like Mr. Rinchang, the Matala, and the clear Samuel Shitale. Jersey number 15. Mr. Ungesem, Mr. Turing, jersey number 9, Mr. Somishin, jersey number 4, Mr. Termino call from pass me Gane, ka defender Mang Sahogi the Upay Malayla out chokera. Are we call ki Mr. Turing, the Samong Shitale, Mr. Turing the pass Mikala Shitalaga. Pass Mikalish there. Are we jersey number 5? Mr. Hawu, Mr. Totter, Mr. Yoripai, Mr. Yugromi, the pass Mikalish Laga. Mr. Jimmy, Mr. Jersey number 2, Mr. Totter, Mr. Yuhor, Mr. Gushan, I'm telling the defense of West Adelaide. Out, chocolate. Mr. Rinchang, the goal kick someone is delay. Mr. Rinchang, the goal takes someone is there. Session number 1, Mr. Timshang, Mr. Shunsi. Oh, but Talagan and Rio Morocane, Kakulash Lagana. A double Lungli Camaro Saugi the China, it was second half J. Kokomusaira. Are we? TASHAR KATAMNAO long versus RINGUI KATAMNAO long Kagurehuli. TASHAR KATAMNAO long now 1, RINGUI KATAMNAO long now 0 the TASHAR na Yuera. Are we players? Team kanini we players pingli kasuja we technical area limung mihaila ito mo mga we hili line up rasa mi kawai bang request salo shitale. Are we to man of the match hili declare sara. Jena team kanini we players ping na hi mga hili line up rasa mi reno. Are we ngriyo gahay team kanini we players ping hi mga line up rasa mi reno. Team kanini we players ping. Aring reo kay team kanini we players ping. Datong with technical area limong mi flow itong we mga stage mga hili line up rasa meron no. Aring itom na. Aring reo kay match we man of the match declare sa kawai saura. Datong na hi mga line up rasa meron no. Photo la cup or paisa se. Okay, line up the sub bogda. Aring itom we man of the match declare sa kawai saura. Azui quarter final TASHAR KATAMNAO long versus RINGUI KATAMNAO long kung real hili players katong kana matalaga ng real ngoroke ka man of the match akamang na kui ka paisao kita man of the match TASHAR KATAMNAO long we jersey number 4 Mr. Turing Sebainao na man of the match sa Bangairam. Man of the match we honor Ngaran Mikvai, issue former finance secretary Kuiru Temhor Arshim Reli Kayagashi na both.
Next match hi Ara Talui versus Saikor. Talui versus Saikor nang real au kick chine. Talui aina Saikor we players li line up sami kwai bodale. Talui versus Saikor nang real au ra next match hi Talui aina Saikor we players ping na line up khara sami au lo. Women's soccer quarter final.